Tumwendo musesia wa Mutongwe TV na mwithukesia wa Mutongwe FM watinda nesa muthenyani wa umuthi wa chumwa wa matuku miongo ili na atano mwei wa kenda mwaka wa ngili ili na miongo ili na indi nenda kuthocha ngaleko yonthe ila wende na kuseisia kana kwithukesia Mutongwe TV na Mutongwe FM thini wa kilungu cha Ikumbi ya siasa umuthi kwesethia twari na nisia maundu kauta twatiana wa chumwa na kuyetwekiwa jini tukoma na vaa na tongo yange kivathukanio isithia ni twende na kunena ni ya yulu wa utongo hii na muno maundu meokonia maendeleo na wewe maendeleo no nginya tukanene elembe tayitio kamba na serikali ila yivona umuthi twitha twinenia myanya ya ndongo ila siendeni wa Kenya kwanza ila siendeni kumelembetana itu ya ukamba kana myanya ya mukamba thini wa serikali ila yivona ndo serikali nene yithia wa na keki o nene na indi no nginya okesa yithia keki isu ni twamanya ivikia via ground ata mwenendi wa vaya makueni mwenendi wa Kitui mwenendi wa Masaku mwenendi wa ngaleko cia kuya embu nondo kukwe kamba mengaleko zwingi muno mwenendi wa vamwe mwenendi wonde valawe we evikiwa ni keki isu ata na indi muno maendeleo moma na ndongo ila si vakuve na serikali nitwiza twisia maundu asu na indi twisisia one wa uteti wa ukamba ilikana theni welembeta ya ukamba ndongo ya chama chawe pa Dr. Stephen Kalonzo wa MUSYOKA ethitwe Mutongwe wa ilembeta ya ukamba kwa ivinda ya sana Kalonzo ni woseka ta Mutongwe munene wa ukamba ni wongamie kivila cha usumbi twetela ala mongamie ivila cha usumbi ilembeta ya ukamba nitwese nesa ni andu eli Mheshimiwa Stephen Kalonzo wa MUSYOKA ongama mwakani wa ngili na muonza oka namba 3 na indi Mheshimiwa former governor wa Kitui Charity Galuki wa ngilo aungama mwakani wa ngili umwe maana kenda na miongo kenda na muonza na oka namba 5 kutu ni elembe to kamba tu na ateti eli mavikie na kunyungia kivela kiu matata moma ko ni wakula sia usumbe ko no nginya to kama wetavo twenene uteti wa kamba na yutwe lichande ni wa onene ni wo monde likana eli manako ni mavava ngwata ni azimio ende kwanzia mwaka nelengi kula zose na vikiana kuyana Raila Odinga na nethi wa aituika president na indi yumenza wa serikali kutu that we see maundu asu ala mendeni wa serikali na ala menza tumanyiwo ilembe tayitu ya ukamba ivikia na kwitha yetetheka na maendeleo ata lilikana ukamba kwi milati menene ivikia na ku kampeni wa kilevinda lelo wa ukia emali niwe wa silanga wa thoke miaka mbingi miaka ikuma ivinda ya Kibaki silanga yeso wadhala niwe wa konza na kondo kungi kwingi maendeleo ni twendo kamba kuno twisisa maundu asu na ndongo ila nienda shova muthenya no monde na ndongo ile vikie studio mo tukitha twene na mo wesethia ni twamanya mwelekeo wa ya kula kana wa uteti witu vai lembetani ya ukamba na indi yuni na vingwe kuombea siasa tunenani kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba tumani mukuve vaindevi na indi nguya va Mutongwe TV no voke saithia tukunengete free SMS yani wetoma SMS undo kwenda bingi pyo so long as wetoma SMS SMS na uima na SMS tena numano SMS yendeni wa kala tuonena nisia ni ilita tukenda imwe 5 tuma kwa wingi na indi kwesela metandao ni twekuo mtandao wa Facebook ni Mutongwe TV na twi live ndeni wa Facebook Mutongwe TV wa vikavo fikia na ku like page na we follow na we share live link to every live emwe kwa emwe ndeni wa mtandao wa Facebook wingi Mutongwe FM enda kwa Facebook search Mutongwe FM na indi ndeni wa page ya kwa search Erastus Kethukuanzomo enda like page na ende we fikia na ku follow na ndeni wa YouTube twi live ingivo ni Mutongwe TV /FM official Mutongwe TV /FM official esini YouTube subscribe na ndo wese ile twatambania yemwe kwa yemwe namba cia simu sivaki one ni sondo tweka ndo masimu twambia kwa simu wenda cia wase wa TV kana radio yaku uyongalanga wase waku wenda bia isito yaku na yende uyete woni kana ekulyo kwa mituke twavika ni cia simu nengoza no monde nengoza simu mbinga yoku simu iki credit wese ile maundu be sawa nitwera saskithu kwanzomo yu tutamanye nginya muthia na indi atongwe nikalivu muno vai kuombeni ya siasa kwa savale wambe mwavike kuombeni lakini nitwakomanio kondo bongi na indi ni muvya mwanya nondo wakuvika kuona indi kana mbio vakuve na kwa usaidani wake ya musiaisia no mutu musiano amatebe masietwa na umetekezio nikeba asante Erastus nineta wa NZANGI Philip MCA
wa ward ito wa MAKIMA kwa Embu County mbere ya theo nienda kwasia ningwenda ukethia andu makwa niambia mundu ambia kwake MUSYI andu makwa ma MAKIMA ward alama noni no seo kundunga uyani wa kumathukuma rita ya keli na jasi ni mubea munene na makai makwa mashabiki makwa onthe ala nangite yo na moni unukite ku ya moni na mumulolongo mbua muthi ya diso na makai yangi maingi ona ndo akwa makwa twendu muno makia mbere ward ndu MC wone yo na kebandu osainge thisi akwa no kamba guo na Kenya yonthe na mukeria ni karibu muno usuni mheshimiwa NZANGI Philip MCA wa MAKIMA ward kuya mbere ya itheo ni kaunti ya Embu na nyuviro na chama cha Wiper. Karibu sana mheshimiwa. Ni wati ndanesa na ile tikalibu. Na wako masidoneta wa Douglas MUSYOKA ni MCA wa MASII ward yeba and wa Machakos County na ndi ambao samanyombe nitonga ubea kwa ngai na kwa Mutongo TV nundu wa kutwitikilia tele then wakumbia siasa na ndigethi andu makwa onthe MASII VYULYA ward arata bikia utinda ni anatinda kanisa ne wa VYULYA na nami ne ngaliko ya kithangathini isitu kumanete DCC ya mithanga na indi ndio mukethi inyu onthe na kingi ndi mutungia mubea we Mwanya nundu wa gwethe muna nengie Mwanya wangu muthukuma ibinda ile ingi tena kiseseni kwa ina apishwa lakini ndi mwe elect wete gethi tu na ngane ngwalengelea ya kuthukuma andu makwa na mambe iyo ndadela mambe all right miaka 5 mambe iza tia la miaka 4 na mitale awali karibu mno mheshimiwa usini Douglas MUSYOKA ya VYULYA MASII na chama maendeleo chap cha kila kitongwe ni former governor mheshimiwa Daktari Alfred Mutua nende ni wamanya tongwilani na mo tuye na mutongo yungi weta wa Aldrin Vundi kana katedia naende nondo wa itumi imwe kana inge ile itafikia na kwathukika ndani ya wa ivika ku alama okulia katedia iva na antimoni postani katedia tuyena akende tuvikia na kuendesia kilungu twena ala twena mo yuni wamanya na kila tuoneni anena utavia ni mianya ya Mukamba kana mwanya wa Mukamba then wa serikali ila jivo na hiyo mheshimiwa NZANGI tuyambio imwe kwa imwe anawewe ondo na vikia na kwitha ndine na then wa introduction na wasisia ivindele ya moja twina aku wa kunete mapapa munongo atani azimio na mwaina mwiki wakana ni mokoso otongwe na indi otongwe mwavikia na kuwosa na wasindwa ningalo kwenge na Kenya asonga nondo tuna president tuna deputy president tweteleta awesaidia ni wa weta ma minister maki alokuthuko namo yu NZANGI ikulyo ni ilembetana yitu ya Ukamba nondo muno percentage nene ina kunia mavavanga liko ni isu ya azimio na kutuka kuyala menga liko ya Kenya kwanza manome tokamba watu sisi Mukamba na Mwanya ndene wa serikali la yivo ya mheshimiwa ile Ruto kwao asante pe kindongwenda kuthesia kilo chambe azimio tuina yasia nurunje mwene nene nosie ane wa azimio kwa azimio tuina yasia kila tunayekwata ne presidency lakini utongo ine twendene na byo ndonge ngwenda kuelesia andu MAITU unless mutongo ethwe mutongo utemu bebe ne ngai noteze kilo komanda siasa ni mathau na wamina utwika niwe wasinda alange mo sinda na namo ni wola wana ndwala matane unuba kana matana usupport ya ukatwika mutongo wa kila mundu kwa paike tumi ona kemwe musumbe Ruto utunenga akethwa atenda kwikia kamba Selikalini wake ni kwitha aingi mo mananengie azimio kura tondo ni musumbe wa Kenya ti musumbe wa andu ala manamunuvie ni musumbe wa andu ma Kenya mana mathaone pengine ndata sera ciake neza muno ku Kamba na ngaliko ila ingi itanaye munenga kura na wethe andu asuma ina munenga kura sio na nziela pengine uthanenda na ciingi bangali kwengi na wingi akwata mbinge kuyolongi atwika musumbe ku ena right ya kunenga andu MAITU maendeleo na nzia cionthe ilokwika kula kungi kwa woni wakwa ni kana etha musumbe ula tunakwatie ukwitwa Ruto ni musumbe waguo no kunenga wea wake ndaya akamba meitho Selikalini ndume Selikalini na ndukolwe pekindu chula andu ya kwamba musumbe tiwe mutongo yeweka atongo na ingi mpaka MCA
na andu asu onthe mathukuma mundu wa Kenya kou ena haki kila kibo ala angitutiwe twe azimio ni twetho atwi musisia na nziandi kangu kwi alama ake we namo uthukumi wake ndo wilie lakini ndena kitumi ona kimwe cha kutuma abena abata Mukamba utongo. Okay, ndana mbuthibala be Mheshimiwa Douglas Mheshimiwa Nzangi ni waze ni wone wa president wa Kenya yonde to yolea idi watosi andeni wa miaka te 10 mivetu ndeni wele mbete Mukamba serikali la inavitie ya Jubilee ila we mwene wa hivyo na president wolo uthiumu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mayavi kana kukwata kula mbingi Mukamba na ile mbete Mukamba twenena kila kia wethe no tembea Mukamba no katembea kula kuongi ukona ile mbete Mukamba ni tieti na muno ki maendeleo nicho utonyeka kivadhokanyo muno na serikali ile na hivyo ilona indini na ila pia mata kwa atakula mbingange ndukona kiupia ni kitonya kwitha kitumeka kwa zaidi ya Mukamba ni wape tangwa nena we kwa tiomwe mundu aka kusoma akwa kana mundu aka akwa na akwa chweke Kamba miaka esu 10 unai munini wa musumbe ni waelele kwithwa nasomi ondu akamana kana kwindi atielilwe matathukuma na nzela ya ilete thina haki ya kuthukuma na ni waelele kwiko ndu tofauti no lama neka munini ya musumbe akoni andhikana kutwika no sindie alama matana munenga kura mena haki ya kuthukuma undu wa keli nuko na tuna mheshimiwa ba kukumbia ni wa chap na itu ise mutongoi wake wa chama chake Selikalini na nasia kwangelekanyo yungedangelekanyo na kwanye mwene wardine yakwa peo polling station pengine na kwatie kura nini muno lakini usu umwe wanaingie kura ethano umwe kana nele kana ne 10 kana ne meanata usu umwe wanaingie kura nundu wake otondo Biblia ya azia nundu wa lot ndene ya sobe iwe nengai nundu wa mundu usu umwe pena haki ya andu asukuthukuma eba mutu wana muthama meba uko Ruto then Ruto ndena gendu chaile utuma utathukuma Mukamba tondu we andu Mukamba mena ke Selikalini na be okura wakwatie ko actually 20% ila wakwatie no matai mangai lakini wale wa matai yazu mangai ni maile usobe. Mheshimiwa Douglas atwenenenge ya kula nizio watani Mheshimiwa Nzangi Mheshimiwa Ruto na kwati kula mbingange ona kubeta ondo ma kwati kula 2017 na 2013 na kwati kula baguvingilile ngili maana ile na 5 na mutongwe wa chama ndilo chap tondo wawe ta governor ulona governor Mheshimiwa Alfred Mutua nuna kuni mavapa muno ngwata nioni esu yikulia kwa ndio kule tondo na kule Mheshimiwa Nzangi bano yu Mukamba no kwewa kati serikali nondo akamba ingi watoto medukesha measia Mheshimiwa Kalonzo ne Selikalini kuwa kamba ma Selikalini yikude yoga no nginya atongwe itasu ni na weta atongwe mavikio na kwiti kifela cho sumbi atongwe yala anenange Mukamba methe ndini wa Selikalini kena Mukamba te Selikalini na asante Rastas kila ndo no weta la bauni kwa sia kana Mukamba asia ula watu ainyaku no weta andadi ona to yuno na eta ile tugetikilana takamba kana Ruto no musumbe wa ndeito ya Kenya na out of andola mana mukoni kura mana milioni mwanza katono amwe na Raila akona wa kura nando milioni 6.7 million lakini ndeito ya Kenya total population ina 42 million over 42 that's almost close to 45 million nini hizo total population ya ndeito ya Kenya kwa hiyo isia milioni mwanzo inako ni Ruto with it merely 30% ya Kenyans on there but nondo wako no wana lead it na majority vote ndio maana kathukumia ndola maana amko ni kura kwa wingi anako ni kura na Kenya na aminosa kuwa atwika mutongo wa Kenya yeye yonde kwa hiyo ndiye expect kana musumbe witu no kuthukuma ndeito na otondo Mheshimiwa wa King'anyi wapike ya kueta Mheshimiwa Nzangi Mheshimiwa Nzangi sorry King'anyi otondo Mheshimiwa Nzangi wapike wata ne kana mutongo yasa kuwa ailo thukuma ndu wonde irrespective ya pandu no na watie kura siana pinyo ta kwa paya ndola ina sinda na moko ya kwito MASII kwa hiyo itwe na kwata kura nini inge kwa kwata mbinge lakini yuko na ile kujaji ando asina kura ndo inakwatie yumutiani tuwa kwa 2027 tuwa na mbe ya kumaki kwa mundu ila na mini ya kuthwe kithito ngathu komando makwata na
ndiwe tulabuna sekana ithe takamba oruto target ila tunaingi nondo party leader kwa Dr. Alfred Mutua na tema cha maendeleo chap na alama tesi kana maendeleo chap yende no wa Kenya Kwanza coalition ya Kenya Kwanza ithe tayombanete ya Ruto atuyenda 30% at least 30% ya kura sio kamba na tena mone 32% overall voter turnout yo kambani andoloma na gode kura kwa hiyo kama maitu Selikalini katika tipala bailete na kwa lazima atongo yala wa mineo weta maybe yala meta sivela sio sumbi nange maybe wa market ya nange meta ame oranti yolango meta na Selikalini mutongo itula we Selikalini ya mudenosu the government of the day na tina akamba nako azumheshimiwa kuweta mheshimiwa ndiye atala waheshimiwa ndo tongo yoele kanata tu lakini tina heshimiwa mpaka wana muyumbe wa watu wa chama cha UDA tu Ruto mheshimiwa Kawaya na waadhiwa na wadhi kitui wewe heshimiwa wange manaza kuiwana chama cha UDA mheshimiwa ambaye mheshimiwa Nimrod Bay anaanza kuiwa chama cha UDA wadhi makuweni wewe agwenda ma MCA ainge kama sagoni na ma MCA Mwanza manaza kuiwa maza kwetu chama cha UDA kwa hiyo baya Mukamba Selikalini katikati na kila ndo mago kukule maybe tio atongo yama itome bayulo my party leader Dr. Alfred Mutua chairman wa chama cha UDA Johnson Muthama Anduya mheshimiwa wa kwaita wa Kawaya ambaye na ndo alangi nondo musumi wa minoto akishia kana tangaza serikali yake in the next 2 weeks ndo tangaza serikali yake muisukume pyo weze at least ito itono akamba ile kana tatu okay mali kwa gugu mheshimiwa Nzangi twene ndia ko sukuma bado nene sukuma maendeleo nondo siasa ite maendeleo ni siasa itena maana no ni siaki nda mwene nda kuona maendeleo ni thitu na weta milati kivathukanganywa ba ukamba na kana nezu yambe wetene nondo miyambe wetene itwazita twaki wambe wetene weso kupika muthia twa no dielo kilungu cha nondo na pelelo ibama kuene nongeleka nyongo nengane nondo kwikundu kwingi muno kamba kuenda maendeleo wetwa mali ukia lelo su wina wa kumatene na mheshimiwa Ruto no na izi alika no kwethi wa yuvikia na kuothenikia yundo ngwira siba Kenya Kwanza ila mheshimiwa Douglas wafikia na kuweta wevo tuna mheshimiwa Mwanyaka tuna mheshimiwa Muthama tuna mheshimiwa Mutua mheshimiwa Kawaya ambaye na rangi waro sisi ndongo hizo sibo sina ila itwa capacity muno ya kukusia maendeleo moke ukamba ondo violate kitu chambe na nunda kia nundu nina netandimo muno baidhi Mukamba ni wandimo na Mukamba ni wa ziara ya longo kuba yetu ikaandela mundu wonde waminie kwenda kutongoa siana ndimu nenda nafasi ya kwazia mutona kanada tono wamina kwenda kwetekela kana nutongoa siana na nuwa monya nuwa matongoa na ima unaenda mwanozu waile kumana newe ya wako kukusia maendeleo nikenda andu asuma kwatekela kimanga watongo ine kwa atongo yasume ndeni wa Kenya Kwanza ananya ndia ndo sisi yasume ndeni wa Kenya Kwanza nienda usisi yaonde ona alama ta Kenya Kwanza tondo wa mina utwika na beke ndo nenda kuelesia kana serikali ye mbonge itatu Ruto ni president na ni in charge wa executive yes pe ubongola wa legislature alabe ma MP asitu awetawa yes Mwanyaka na mheshimiwa wake Kawaya na Langi alawe awone ko sisi akana Ruto no kuthukuma undu kwa ilele Kenya yonde kwa mundu wonde wakwatie nafasi ya kwetha mutongoi aile kwithwa esi painga wa capacity ni kana ni wanangi nafasi yesu ni wa wakuma na maendeleo ngio nangangelekani wewe se mali no ni gotembea kuyangumie kwita wa MAKIMA na Mwanya tuna Mwanya sub county pelelo webau utwa watu ye wewana umeta bandu betwa PI tweta PI koi bandu betwa machanga na Ruto mwene la wokie ni wathanie komina lelusu ndi tundekegu na twe Mount Kenya region na kiwa bau pendemu ye bau na akiwe ekwetwa thiba thiba dam na Ruto mwene ni watu athie kegu kwa utwe kwatia ona kutwika area kisio chakwa kura ila mbingi cia nengi Raila lakini kolwe kwitu twe ndonge tukoma governor witu ni wa UDA na kwitu president kura mbingi cia nengi Azimio lakini governor cia nengi
governor wa UDA kuba ina kezi chaile leo utuweka UDA mena kwazia kutoyama na ngakura netwa manengia governor lakini twa manda muzumbe onge na muzumbe wa UDA tondo wosie o governor egwito kwa una akena atwete chao atwete sindu ku mutongo iguonde ena capacity ya kuweta maendeleo na ndesa kwitha na kitumi cha kutabia andu mo kana andu make kana nda atona nundu akitumia na kiba wamina kubanga iwa likozene thambea uinge muingo Mheshimiwa Douglas ilwakyo Wolwa ndongo ila twina cionthini wa Kenya kwanza ndongo ila nabikia na otalanya nukuona yini bindale bikie makusie maendeleo naona mena utonyo uzu munene ndo wathukisia ene ndia ingine makwasia watondo ni nenga litengelekanya mutongo imona ndese Selikalini na kamba tuyitetheka kila tongo wetaneka na you contest ila nene Ruto ko expect 2027 nuweze kauma kambani nondo onata sisia yumo nologo kwa kuminoka na usumbe tutiona dongo ya ODM Raila Odinga ile na miaka 80 kalazo no wako ile ligine kila kingi Ruto wethito na maunene muno ondo waile kuthukuma once given an opportunity ona ebinda kuna ebinda ya serikali ya handshake nona complain ye muno ndaje mitalatala yake la watete ya maendeleo ndia abikia kubetukithwa ni musumbe Uhuru Kenyatta yumo bela ingalikuwa nela kwake ama nei ethoka wiliata na wakati uni ningewa ya kwasete tumatongo yange maima kamambie kana makasukume sina we mwene tuwe wailo manondo kuthoka mubela wake na ndiesi na ndina uhakika kana nondo wese bandu baloto makwato challenge no kambani ukamba itopikia kuthukuma ngwegea kana musumbi waitu William Ruto no kupikia kuthukuma akamba maitu malelo azua bike azuma bike otalania wa ukia mulala ona bagwitu MASII tena lelo umete bandu beto wakithanga thini ugwata na cia la miolo nini la miologe baache baloki tena lelo akuma mwala kibandeni ukasioka mpaka kinyo itala tena lelo akuma bandu beto wa munyo la palace ukangoka la kalawa mpaka kwa kedamu ukayosioka wote makuwede asio malelo onde musumbi Ruto famini kwa kweyala na binda ya campaign yake asema kupigia diswe maiki walami nanya niona no manini no uwezo tuthukuma atu angelo sindu inge mbingi na Mukamba ndazi aweza wondu weba kama uta kwa huyu tete izio ndo kwebaka yana itutuma na 2027 dikekata lakini nje na uhakika nondo mwana oni mwese ningo geta na performer nene sete ubikia kuthukuma Mheshimiwa NZANGI twethukisia twinene lo thokomi none ye mutongo waku no party leader waku azo no yombanite kwikala opposition na miaka 5 timbingi na ikulo ni ngwatu ni azimio yina nulikana wewe na kwa opposition ya ikale mno zaidi ya serikali yena ki vindazu ya kwa vinda yake baki no lilikene Mheshimiwa Raila atongwezi upinzani na yena yumbe ingange bande no ambunge yu azimio ndini wa mbunge ki mio mena numbers but ki real sense atina numbers hizo mbingi uta Kenya kwanza ya kuvetu kile like tamiswada nuko na hii opposition ya oyu either is strong na either kweli keep serikali in touch kusia hizo serikali na zondo baile kana nuko na upinzani ukitha wewe bonesa kitu chambe ndiye ndao tumeachua upinzani pando tu ile na heshimiwa wenzangu nimeiye kisongo oversight is not opposition kuya mundu bano uthukuma nae aithukuma nae tiko mubenga niko mulonga no sune wowe olayu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na jumbe alange metha maisi cia Ruto naguo na nienda kwasia no ne utabio ndomwe minambo yana itongogwe ne londu limwe ndio ndo theka ende malondu yana matongogwe ni munambo umwe ni kuomboa nthi na Kalonzo ena uwezo wa kuona ndukolwe Kalonzo ena tuweka mwingi muno na experience mbingi ya kwithwa Selikalini miaka mingi kuuba ibandu babengeza nake thatene na ku raise voice mundu umwe tondo opposition izumuita opposition nyene meta nikita kwa wane chuo lacha ile cha kikamba lakini kusia yesi ya wa Selikalini ndo ikuthukuma wenga lekwa yenge nundu wendwe chamane chane ni do need numbers hizo numbers siende ka mbunge ila mu betu cha mswanda fulani
lakini mundu umwe serikali no ibange kwenda kubirucha muswada muthuku na mundu umwe eweka athiunga manthini wa mbungezu athiele ciondu mpaka azume ya serikali maike ukamaithia ni meana ngandu mo kou tuyane na niti utonya wio yo Kenya Kwanza mebange na mathilumia makayala mebumbunge ti mausi wo na ti makwoswa nai ne meumasisia na meumalumia. Okay. Woni wako Mheshimiwa Douglas yoloa Nzangi weazia eka akoza chuo ndakita upinzani ndi tututone yolo upinzani opposition no kuwa ndongo isu ni kwaze sio otoko maneza ndi ne opposition na makwati waza no kuona ni makwati ya serikali ineza weza hivi baiba ndo bothi na ina Kenya ndo Kenya ina abini by the way ni kwate kione weza neza Kenya ndo ndio ubu utongo iwande itu ya Kenya wathukie vindela taithiwete na opposition nundu waisia ta serikali ya ngilile na itatu mpaka ngilile na mwanza ibinda ya serikali ya NAK kibakia nosi kibela na Ruto na Raila masindwa nimegi hiyo pezani munene muno na wethe mamonirite serikali pyo na no thwe binda ila economy ya ndi itu ya Kenya yani nesa pyo mwaka ngilile ya mwanza ngilile ya na mpaka 2013 serikali la ibobonde na upinzani that was second term ya Kibaki na waiza performance ya serikali yezu economy yetu ya grow na between 5 to 7%. Ile sumukate Ebida ya serikali ya sumukate na ya ni akabala ndo achao inyo ndo muzewe na muisa mo bizo no bayimundo kwanda correct yolonge ko batu baza muisa kuthi pate nangana niyo na kila mundo wa kwa mugole we tiende tonesa woga waisia serikali yetu ya 2013 yale na wuru kana ngone example yes 2013 na 2017 niwe Kalonzo mokie masindwa ngena Raila amasindwa Uhuru wa Kenyatta na William Ruto yes na nondo opezani ola mayekete thino wa serikali wethe yani mabuko manesa pyo ila technical training institute sinaki wendeni wa kila sub county sinaki we binda yuyu maendeleo ala maingi byota kwatie including malelo maingi including tazo wa SGR ndio agiro the first time ya Jubilee government ne athugumie na sapyo it is the second time ya Jubilee government after the handshake na dada itano bezani pege ndo ya kwata kika ba kunaye maendeleo kuinaye kendo according to me no ni performance ya national government was less than 30%. No imenengo below average kana azo below average nigena na geru tu athukome wono na wetie na state categorically aza nyendi na interest ya kuyothukoma no bezani na bayimu no ngwanda kuonka nienda mheshimiwa wetu wa Raila Odinga mheshimiwa wetu wa Kalonzo wa Musyoka mekale baute uyawone wa kulunga serikali mambe bana wikie makosa na bana wendete nesa kana mane correct bambia bana wikie makosa wo mwene ta mutongo no kwebendwa no kuthio water na nondo ineze Ruto no wetha ndamandari election ya 2027 ndo amekale bama ku correct serikali wese ona biki ndo matotha kunena na wenda thuko mandu maitu nesa na nditu ya Kenya aite maendeleo ugoyu ona kai Uhuru project iloti ya legacy yake ndilasi ita wa capital investment project na very huge capital investment yambe ya project ya SGR au is project ta the dual carriage the Nairobi super highway waisia project ile anaona akunie wana nini kwa na bypass ingisi kwa no kobie muno ndisiaza waisia waka the new port ile na Ivasha nitumie pesa mingi muno na wethe pesa mingi ile cielo maybe kusioka bandi gatethi mwana ndo wa kawaida siatu megatheni wa waka those capital projects nigena na gati legacy ya ni muzumbe wa Kenya na ekie okay Ruto no kweza nendo kuna kindu cha muthembosu banda mbo kuna kindu cha muthembosu no kwanda wethe at least na ge wasisi ethe ndino omeseke wa Kenya na maybe ndina zembania na mindo ino project ino ne view so need huge capital investment mwene ndola kawaida ende ya kuumia na as a result of that ubinzani wenga likwe na genga likwengi eze no wende no monitor na ndwaya no ngineche kuoko na ene eze no kubikwa thuko maana itiko na nesa haya naende mheshimiwa Nzangi na Douglas nenda twambosia na mwene ndi measiata nitwanena bakuvinda tika miongo itatu okay yes ndo ngwenda weta
mheshimiwa ba ni wakati ya Uhuru ateze abine cia Ruto tamu ya mbena ya keli be tamu ya mbe ndakolwe kana Ruto no we deputy president na tamu ya keli we deputy president uwo capital projects ndio weta nisio kautethia mwananchi wa kawaida tondo si ila si ambe ya matunda mazio pesa nduweka matunda mazio makesa kwa baadaye kwa mema ingira mema nene lakini be bandu ngwenda ulunga na bauni bandu maitu mebitha na mutongo ende na right nienda ukulia kwangelekania omundi takethiwa MP on the alama nubiwe Kenya takethiwa muthuwe mema Kenya kwanza ni kwasia andu maitu maithukumwa ni kwetha MP yazu ni masilikalini fact nemwe tuikae kwatie kwa mauthukuma na kwetha kwa hiyo pinzani izu ni excuse mumbunge wonde anu wana chama onola independent onola wiliata amina ulika mbunge wea wake ebe chama ni cha serikali kana nde chama ni cha serikali wea wake ni kosisi ya kila president na executive yake mekweka kwa hiyo era second term ya Jubilee government development inayooneka to blame handshake to blame parliament and wala manai bunge nundu mama na ile na maisisia kumwene ndi ethukumwata eba maendio kwa mama kwata misala ya maana mekwata zi handshake na maithio ka ando na maime yako na handshake then hao ndio walikosea wana ku yumbe ni moto ila kwa asu yune modena tuweza kwazia ikambie kwa tira ila tuige kwa tira ila thina na mbunge la twangubie maka sisi ondo musumbe ukuthukuma na thina wa Uhuru to ndebeta mandhuba ne wele kuraila si anubie Uhuru ne sisi anubie ticket yemwe wenda ziara Douglas kila ndo wata mheshimiwa zangi wana ina nesa lakini yunu ya yumbe na mumetha amio miyo yalu metha amio miyo waze miyo waziara yani tio vyombo tio vyombo zya mundu wewe ana mali ya mundu yani kugamba kile no mali ya mundu mali ya mundu atakuelezea ni mundu tayari kuelewa mundu onelebe muswado ko betu ngambunge na maybe serikali yo bezani ti serikali ya Azimio Azimio mena kinara wote wa Raila Odinga ama Karwana Kalonzo Musyoka na imetomewa musado yenda imukale na yo serikali ya kalakaliwa ya miende imuka bitukithie yuwe ya yumbunge yitu ne interfere wa mono ne party leadership na coalition siasa na siasa ama ili interfere omonde ora ila serikali ne woi ndogo ya ayume ma ODM maimaka criticize the same government ndo kila ndo criticize serikali sio wipiwe wewe wana committee ne ona ndo kala boko wewe wana tikiti na unaingete ya chama yetu withdraw uzio kaleveni wako na kure ndo wana kuikutumia mwene ndena na tukutumia mwene ndena hiyo ndo ya kwa mheshimiwa Zangi dazi aya kwa azi kwa ndazi ya ayume mama na balokile ayumbe ametha mate mwene netha mate mwene etha party leader wo na mwene chama kwa hiyo ndo party leader direction no party leader take it no gwa ayumbe metha hata megita mateke na nendo kuna kwa example zio yune ndo sisi teto memetho silika neno ya UDA nono ina straight definition ina clear definition ya government na opposition I want ya buko mwaneza nona geruto nuko mena ambe criticize wana na bezani yamaje okay tutanamba kwa tenzangi wake ndo tutanamba uka kwaku nienda kukulia bwana Musyoka ni kumaanisha kana atongo yano mayungama na mwenendi makaungama na uwo wa mwenendi no nginya makati ya orders from above kwani mayatha kuone mwenendi what orders from above now what happens in case wako that for example kendo ke ku capture interest ya states na hicho kambewa metho ma mwenendi ayumbe ati aje mayate ya interest mayate ya wasia mwenendi ndo kwasia meko methugezi wasia wa mwenendi ndo wili lakini nega na maiba ya mbunge ne makabitukithie no nginya mambo Musyoka zamani yo ya chama makasame moko nena na wasia wiba umwe nondo no wako mundu ona ndumeto na ndu mama si kwangelekana tha ba mbunge amasaku no ka ndumeto na ndu mama si ndio kata Douglas wa Musyoka no lo wa ba masaku ndoke weka no lo wa kima kimundoke weka baiba ndo tekavi but wakati kala for example ta association ya ashimi wala mena masaku na maendeleo chap chap wewe ndo mama tete the aniziko tinene kwa wazi mwingi nigenda with kwa wazi omwe with at least it education okay
Nikwate no umya pole. Nilera wa unity of purpose. Ngwate ni oyeke tumi. Na yevata. Nzangi nikana mheshimiwa bandu meta nai. Kweta azimiwa meiyo ya mundu. We yuwa ile ambao bwatwa umaluka. Nundu we yundwe mwiyo wa mutwa. We mwiyo wa andu MASII. Ugo noyo. Niguo onakuya ndu meta wa whips thini wa bunge ndu wako whip members. Lakini etha serikali intention yayo ni kwikanesa de whipea a member mayo makeke nai. Kila maile kwika ni maile ambaitha na caucus makeka landi kime kwete bungeni kikabitu kanundu wa kwa kandi mambe ukisisia mone oseo wacho ni mwao nikenda yu mami na kwekeane ya niguo kindu kiene kiseo then ete imbungeni alama te caucus inu mumaelesie maelewe aidha mamu support kana mamleo mu support etha ni inywe ingi mubitu che kindu mwisi ni mwambie uthiana muona kindu kiene kiseo lakini kindu cha musumbe andi akoma kwake na akomu akomete u aota abanga oni Kenya tumundu tuonde twaile utilangwa mao na indete nundu ne member wa chama chake abange nuko ne whip ninga bitu che muzwanda wa andu wande matilangwe mao oni nganu bwanu ni lazima ambe uni convince nye mwene tani mundu wa mwakilishi wa andu makwa ne ke kana ki ukwenda nikiseo nikenda yutoke uthoko mambungene lakini ngewaya we muyi wa mundu jetekela na pia kwetwa ni ilio pekaletwa neza aya naende mwana mosese ni ndino ikumbea siasa Mutongo TV na Mutongo FM na aende yune enda kwamba kwithukisha na ku wase wa kuniweva uzune wase wa Tongo ila nena mo mheshimiwa NZANGI MCA wa ward ya MAKIMA ni kuya Mwanya county ni ya Embu tuinake vano anyuwero na chama cha Wiper na ende tuinake mheshimiwa Douglas MUSYOKA MCA wa ward ya MASII VYULYA sub county ni ya Mwala county ni ya Masako na chama cha maendeleo chap na yu nde tuenene yulwa myanya ya Mukamba Selikalini na ende oni wa ambaye ya Mukamba kana uteti wa Ukamba ni weva twasi wakati that tuenene yulwa oni wa uteti wa Ukamba na yuni enda kwamba kuosa maoni menyu na nikuye tuenena nye kwesela ile itatu kenda mwetano na ambayo tumani mukuveva inde vitu mautumani kwa wingi ondo ono kwenda mautumani mena uima ukulie kulio kana wete woni yulwa kila tuende na onena nisiana inde dhini wa Facebook tuwe live dhini wa Facebook yitu ya Mutongo TV na niongo ambia mkusoma mautumani na yo Mutongo kuuga edhanu wenda uniso mautumani waku unokatuma oyuyu dhini wa Mutongo TV page yitu na page ya kwa Erastus kitu kwa nzomo na page yitu ya kamemeka radio ni Mutongo FM na mbasi ya simu siya vaki ni ngosa simu kauta kwa ambe kwiyombanya isimu niona mwikiwa namba sia simu vokio ni nesa kwa ambe kwiyombanya nesa isaithia ni na vikia na kosa simu senyo ni mwandavia mawoni menyu twambie na mundu kitwa Christopher Moli Kedhuva enwengala kwa Facebook yasia yakatone undu ve usonga nondo kitwi west tunaina Benedict Moasia honorable masangu ve muthama na mutwa tuone matueteki uziazia atongo yazine twetwete tuone metwete chao Francis Musyoka yasia ende ni kabisa na kero Mbuva yasia waambie UDA ndio chama cha serikali na ni 10 ya Ruto we okay ogopa Mungu maana usio ataogopa Mungu dizeni we ni jamaa kana okay ndani kabisa hapa Kitengela Massive Makedhi asanti twenda wea nati ondo Kalonzo ukwasia ndagi IV nake mondono kwetwa Katana Nicodemus yase Resas ni President Mark Register Fedha Embakasi tumugwate nesa asante tukodani ndani Mutongo forever Ignatius Niko wawini aya nake mondono wetwa Mutongo ipatu mwani boys yase pamoja kawasukari 2027 ni Kalonzo ni watavya atongo ya asu mekese kukita Kalonzo onamoni mesi Ukamba ni Wiper zone okay atongo yamewame kwa kiteka Kalonzo Ukamba ni Wiper zone Wakamba sio watu wa chuki tumunge mkono Rais Ruto tujenge Ukambani na Kenya tumkosoe pale anapokosea kwa njia ya heshima Paul Maingi Ontumani Musyo Rob Mbuva honorable Munyaka Muvango ni supported Ruto all the way he should be given a post okay Steven Mutinda asiendeni naende nake mundono wetu John Mbithi asia Douglas eka otukenga kana azimio yena asia
Azimio ni nice kabisa kwa tutavyo ondo tutonyo le Selikalini na inde ti Douglas ni kwa tiki kwetu NZANGI then tina betia ya hizi manaisi bacha president inde koko ngimana kwati emiana erasa salimia hao viongozi automano sinezo meta yolono wa John Mbidi na ake Benson Wambwe ya rasa salimia hao viongozi na watu wanyeka wa mbonea manzo wemwe aike ubwa serikali ila yevo nondo notonya kwesa kuvata akamba maendeleo anyenyeke the new government vile alinyenyekea serikali ya Jubilee nondo ti vinya kwesa kuona wake damu iye makuminukeliwa ni Benson Makakuma madhata de naende mheshimiwa manzo ni kwate nose ise kuombea siasa na no afikia kwa utumanyozu ni kwate ni alama uvoto hivi wetu yete yuloa mheshimiwa manzo kule Ruto na serikali ya Kenya Kwanza maviki na kuthokoma na mayete maendeleo maingi ukamba kwenda na manzo ni kana yu kamba ni ndio ilo kwata maendeleo maingange ningwenda atongwe tuneni kiwi uloa kana yini wakamba mwa ilo kwata maendeleo ala maingange twasiokethia aya tuke kwa mundu unitwa Samson Musyoka Ruto anakwatie kula mbingi ukamba ona kwe ona kwa ila makwati tena Uhuru 2017 kwa une wa ile kwikia atongoi ala manamu kwete mbau matongwe ni mutua na muthama metho etawasia wa Mukamba Selikalini haya tuke kwa mundu usuni Samson Musyoka na kelija muthini asia ketha we muyuthi wa ukamba na bado wena we kwatio wa kana Kalonzo nukututwa bando okay si woni wake na kila mutongo itawasia aye no tonyi na kwa sawa na mutongo ukuunga manginya kivera cha president ti mutongo wovuthwa mukuru kwa njenga watching live atombi utembande asante makethie muno ni asu ni mwakethio ni mwana osu etwa Alex Katombi utembande we Philip Steve Philip ya rasa skedi atongo yasu na oi matavia osu wa waipa kamba membevoni miaka 10 kuike wo konza nesu dhake nesu malelo ma toyomi siingi we siaze toyomi siingi Samson Musyoka mbaya Mukamba kwithwa Selikalini ti kukukwata maendeleo nondo nzaluo nisio inatethekie muno ni serikali ya Jubilee kwe ando MAKIMA alame na amesa kuye ozwi asisi ya ibinda ya handshake ngale kwa Nyanza kada munoni maendeleo gundo manetekie maingi kwa nake mundu no wetwa pati honorable NZANGI umenena tukae opposition Paul Maingi ya cabinet secretaries wawili na PS mmoja tosha Kibwana na Mutua tosha mudhama awe tu advisor okay si woni wake mundu anaitwa Paul Maingi aya wacha tukae opposition ndio Kalonzo ajijenge pole pole pati Musyoka Samson Muyumbe niwe wa ile utete ya kisio chake mbunge maendeleo maetu nundu ona kwitu mboni lelo yende kwiki wala minondo wa uteti wao na wase wa Muyumbe witu na anai wa opposition okay kwa yumbe mewa mokile na maitetea maendeleo kwa utwe na yumbe matu abo kwa yumbe keyo lokwenyu Bwana NZANGI akamba alama na kenga wa maivo handshake ni ya Raila na Uhuru we afa banga handshake ya Raila na Uhuru Mwanya katosha for years he has been with Ruto since 2002 we Anthony Wambua Mwanyaka okay na nendo sawa motumani bakuvya 5 nikaenda nisome ma YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na ndio sa simu ngoza simu yu kadhaa ku ndio sana kanini ambio mbani sianga simu ngaleko niswe saidi yani na sio sa John Mudhuya asetuned ini Okunda Diani show iko sawa kabisa Erastus kindly note this zima you andikete yu yanika ni kwati ende ya naindi ausa ndeto sia Muyumbe wa Kibwezi West ndeto sia nenu ni mutuse ibinda ya campaign nainde to mukuvikia umundi nenda atu yinene ya munondo aise kaba mukathi mukanika ku amekalebana ama yekalaba uloka hazinda Mukamba agera kindoni na yungale kwa mwene yazindi no tone ni akitu endea ayangane so motumani no wa John Mudhui navika kwanzie mayo wa yanika and kava kukwata kanini kote kukosa we as Kamba we have suffered a lot in opposition
opposition yu mangala mwa Erastus aume mayanya manenyu mwemelia mata. I'm sure we will have at least 2 ministers, permanent secretaries, county commissioners, ambassadors, directors in Kenya Kwanza government. Alafu I will always for Kamba to go back to Gema community. Mano yo edhi to advocate monoke ucha Kamba we say the MUSYOKA like Gema community. Kwa vinda yasa ne kwati no ugezaida muhime woni wenu lwaki naende motumani yele bane kenane some YouTube babe otumani mwasa muno eba kanambe kuosisia ni wa Nation Eric. Ask the opposition mheshimiwa, for how long we as Kambas going to serve as opposition? Do you think if Azimio never made it with the system, will they make it when Ruto is the real system? Well, we can't give a blind eye that when one is the president, his people get more development than any other part of the country. Nimwa mwegozo. Aya, nendo sama motumani wa mondo weba omwe nikenda nisome YouTube uyu. Manu Emmanuel kethe kai mono netwakethe kabo studio tuikese kwiwa Jubilee government ya thokomie mono 2013 to 2017. In fact, major scandals na mbesa mbingi sia Kenya sia likile mivuko ni ya alosani ni kote ala mai Selikalini esuku yesela kuosa tenders Selikalini esuka tiba yetambo wa opposition lakini ti yetambo wa opposition lakini ti oversight. Why? Haya ameto asia isia meda mawoni kibathukania katuke ba YouTube YouTube ni Mutongo TV /FM official semba bo subscribe kedando eso subscribe by the way tutor writer ni wetu waambia nake ACI. I'm told Mutua sponsored this trip to USA akidhani CS list will be edited during the UN event. The truth is that we have only one slot for CSS Kamba and likely to be taken by Ebo Kiamba. Why? Sini allegation ya mwanozu ni kwa ati suno intelligence yake esu timbekedi ya tutor writer ndo hizo results yesu ni work nativo naende motoa ni umwaka tia ndongo ila ina mheshimiwa Ruto ngaleko nisu ya America naende motoa ambie kuthi weka ni kwa ati mayanda jana na mheshimiwa Ruto ende aendio kana makomani yako tuo mheshimiwa nani ndiye kwa Ruto no confess. Haya. Purity David mwati data ikumbini twadina nesa akamba tu ate Kalonzo kuoko 2027 na wasia Amos Mudhui asia Kalonzo alike Kenya Kwanza nono ndatonya we ya wa opposition. Yeah, okay. Supreme Goku asia Naomi Nduku from Makima. The debate is good. Keep up Honorable Philip Nzangi for the good work. Makima people are well represented. Samuel Makau opposition Kalonzo sawa kabisa kane keleso ingevau Gerard Kamuli yase Kalonzo evuso nayo evange 2032 akakwata Mwanya wa usumbika osuwa moto mangine 2032. Samuel Makau ni tukwenda kuwa na MCA wa Ithanga Ward Alex Ndoda Makau please mwete tumukule makulio. Okay, MCA wa Ithanga. Okay, sawa tungomo manda tuke kwa mundu wetu ai Boniface Mutisia ni kwa serikali ya Ruto ni kututhukomenesa Maiki Andoni osia serikali ni kuthukomenesa Maiki Andoni. Okay, betheke kinukino kinene ye. Okay, Kalonzo alika Kenya Kwanza uno yazia Samuel Magawa yazia Kalonzo alika Kenya Kwanza ethela piu we wona Nzangi Kalonzo Azimio Azimio ni ribo na Wiper ni monene wa Wiper Kenya Kwanza yu keuvuta hii akalika Kenya Kwanza ndone wagana nona run the direction ya nice etina Ruto kwazia ndame kwa point mondo opposition Kalonzo nona asonge kwesira statement line ine ya Azimio na ase kana more maina interested with the government jobs whatsoever. Erastus gedi atongo yasuna ukwita atongo ibanga lekwezi yake tu mbona le mwaka ana kwa Augustus Mutisia tunai na mheshimiwa banda ba wa chuma kithelu ngelese mheshimiwa Nzangi monone Mutongo wese weya senior Yusuf naende niendo soma matumani atatu oka no se simuyu ambio kuna simu nyo sunu okete simone
Charles Chole Asia nitwaye tweni Kalonzo Savali itatu nondo wa kuyumba mara speaker mara interview we okay aya Kalonzo likeke yes ni nasoma we usomani wake ile ni soma always make sure Manzo is there MC Katesia Pogba okay Manzo no kukaila ingi naona la Mongolia mheshimiwa Manzo iba kukaila ingi waipa nicho chama Ukamba ni mwema mwangangi ngalakosia mbitine gitui aende kaidania munonga lakosia mbitine Musyoki maidia Bosco kuma adriva twese Alfred Mutua 2032 tosha tuka tuwa simu nena tuwa simu ni mwedugezi azu ma SMS peange ba metha amazimu okona azimu kanini siana tasibo twatela simwe Kirinyaga County kumbea siasa makwete nesa kedia Mutongo NZANGI MP wokete mbere South 2027 ni Gilbert Mutunga Hello Mutongo ni wasemba nagua kuna zimundo ya kozemba Hello Mutongo aya ziyaba we pe munawe ba ewe munene etawangedesi yasengedesi atongo yasu Davis Douglas tukwatane tuthukomene ndi mama sako uzini mheshimiwa Ndwiki MCA wa Mulolongo Sioke Mo Ward kwa umu kwatane tuthukomene ndi mama sako aya netele simu nikaenda musesyo niwe wasyo akasimu bube na kanini na kine kanini no kuthenikia kanini no athenikia aya nengezi mwezu Hello Mutongo Hello. Hello. Twenena now. Nena Josephat ngidi magula. Josephat. Diko seobyo. Dogebe dia dongo yetu. Ba u kwa kumbea siasa. Ni magede ka. Bongelela wasia. Ukio mtiola wa weta yondie Kenya kwisa. Otu anakoma kama Okay. Okay, sawa. Ndalani makede muno. Aya. Toza simu ingi. Asante. Ni muvea muno. Toza simu ya keli kanini. Azumwe waibaya mudia. Uzuko wazemba. Aya. Twende na kwanza simu nenda kwanza simu mbingange. Hello Mutongo. Hello. Tunene tena. Mimi naitwa Ndegwa. Ndegwa karibu sana. Mimi napiga nikiwa Roiro Kiambu mnasemaje? Kiambu tuko salama sisi hapa Roiro. Leta maoni ama maswali. Mimi nawasikiza na mimi shabiki wenu sana huwa nawasikiza lakini ndio kuongea ndio shida lakini naelewa. Shukrani. Kwa hivyo unaelewa mjadala wetu Naelewa mjadala. Sasa shukrani. Sasa nasema hivi. Nashukuru nilisawa Kalonzo wakienda upande wa opposition. Lakini isiwa naenda opposition pengine sana ndio aanze kufikiria mambo ya 2027. Aende sababu pengine kuna ile sababu ambayo ni kuangalia serikali lakini asiende ndio unajua hii mafikira ya serikali lazima ifanye mabaya ndio aanze kujijenga nayo. Na already alikuwa anaambiwa kuja tufanye kazi anasema anakataa. Mimi sioni kwenda opposition ndio aanze kujipanga kwenda 2027. Hiyo sielewi na pia tena ningetaka niulize hao viongozi waniambie. Kwa nini upande wa Eastern kwa nini na hapo kuna mtu ameuliza swali mambo ya kutoka Gema sasa hivi watu wa Ukambani na Gema hawawezi hesabiwa sana ni kwa nini kwani tulifanya namna gani? Kwani walikosea wapi? Tumekosania wapi ndio sasa unazidi sisi tukiongea mambo ya Gema Mukamba ni kama hayuko. Okay, asante sana utajibiwa. Haya, huyo ni shabiki wa Guma Kiambu.
ya batu ida tukwete kila bantu aya toze simu ingia katatu no kusonga makolo yasuma akeli na mande kabantu mekole hello Mutongo Hello Mutongo tuenena nao Nina James Mutiani Ngombe James Mutiani Ngombe karibu vae kombeni Akamu utaviona kijana utaviona Mwana mbizi ya mwana na Kuma mwana Akamu utaviona weta Nada kama ukija mao nige Ni mwana Otane tuijao Mwana siwewa Ewe tamuemba kaya point ya mieguma ni waguma moya tu hello Mutongo TV hello hello tunene na wende endo ziko kwa wewe fulani aba indokele kana nagewa muyomba ka koma aya hello Mutongo wako nasi munena Hello Mutongo yes tunene tunao unene na mozi kuma MASII mozi wa MASII juba ndiye dugetie kevende na nenge tigezeo ongeze ndangilazi musyoka muno wageleka newe msiye wakwa okay na ende oimuya netumwetele muno tuthukumenage muno aya ni wewa ne amosi kuma MASII ketone asante aya simu itatu yu nitalete itatu na ndazembie muno ndazemba Musyoki maivya Bosco kuma driver hello Mutongo Yes rasa nakunuo witawata Ida mwoki kuma ba Ni ba kayole kayole ilobi muyazera ngale kwezu Kundi kuzioi ete woni kane kulyo Leo amwe lakini nenda ukevya zangi munoi na imwe alatedia we aneza ni Mutongo ile bato nake muno no yaka kwethukeze TV ni Mutongo iwake we mwana ndeni wa Yesu okay asante asante na kebinda yemo ba ilobi neshizenda tuitana ndo azigimo aya no Mutongo imoseo aya sawa asante 27 yenza ndeni kalikwezu aya toze simu ingeka nini ile peke yake simu mbili hello Mutongo hello bana kidogo nagunua wawe wambua kuma magema ngene che manager muno ayo mwidara manager na imwe na ga dia ni peti endele akalondo ndalume kwa atimio okay no ya kama nina mwana ne muyani okay sawa Mutongo wa 2027 we MP kwanza mimi watu aya sawa ende toze ya mudia yuka nini nengea mudia hello Mutongo ya serand choke zongo hello Mutongo nena ngambo muno ndeo nena aya ne ingi muno tozonge hello Mutongo kidogo tinyo matidada nesa tyo iwe hello nati ndanesa nakuati ndata wita wata kalivo utawapati kimailo mwezi mailo na bwana ati taneza ete woni kane kulyo yenda kwa hii akakwithukizya TV ni yizukizya TV ni aya nuwete weta yu wete iweta hii iweto kwa Kalonzo Kalonzo we iweto kwa Kalonzo weta Kalonzo aelo kiokai 2027 akatioka ndini wa nini wajao
Aya. Uzuelea mana ya kwete kuyethukisha na wa yethukisha tuyesaiwe na nondo wetela nene ndinena na kuwenene la babuga tetu yema igwana na indi mwanya ni usinamba kuongamela bunga kwa ya simu na ngalo kwa ya SMS ende baave mundu andika Kalonzo the 6th etwa Dennis Mutia na ke Samuel Magazi mwe huyo usu na kimena mutula the 6th ona newa neno neza na akulya makulyo kauta ni kwa neno maundu maingi ni mwethukizie nende ni kwate no mosa maundu ele atatu na indi tuoba na twambi na mheshimiwa NZANGI pe musieje usu ni kwate no zeo lete simu kuma ngalo kwa Juja unene nge wa opposition na ache Kalonzo ndakathi opposition kwatite 2027 unene atulwa kiunondo mheshimiwa Kalonzo aitio miaka 5 timbingi 2027 aende no tha yatu na yoka bwengi kindu chambe kila mundu runenga wa ndaya ni woni wake usu ni woni wa mutumia usu na undu wake ile ngambe ya kuima munda wakwa ndumbia na bikakatini yake kuima ni lazima ukaeka munda wakwa ni mpaka nibike mwiso lakini be undu wake musio waweta kielelo cha mutongoi tio we mwene kwitha mutongoi kielelo cha mutongoi ni kwikanesa kou Kalonzo kwithwa enthini wa opposition ti lazima akethwa kalangali kwesu nikienda enu wa 2027 kala engali kwesu nundu sheria yasia ula wasinda na ndu aingi atwika musumbi ala twatiwa ngali kwenu engi na itu tusisie uthukumi wake nikienda ndakeze kuthukuma andu nai kou ena woni museo pala kwananga ni baba kwasia 2027 ndakesiliu akethwa na mubango wa kwenda kuongama 2027 ni haki yake ya kwenda kutongozia andu ma Kenya pepe monogea weta yulwa isilikali kathukuma nezo ke saithia ngale kwe yoli ina we wa hoteli ekatu ingose twabikabo twinamba ono thukumi wayo onezi likale ndene za form tondo mbaka yuru tondana za runenga ma minister make tumiwa alama na ibo na netu isiende ona kwibanga maete kwa usilikali akendene za kwambia uya yutu weke kuona ithukuma neza kana ithukuma nae ekatu ingose twabikaba lakini nake mheshimiwa Kalonzo na timu yake na itu tuyeyombania kwikala tusia yese ruto ndakese kuno bandu ma Kenya tondo sinu wewe ya wandu alamati wangale kweno engi tumusisia nesa ndakese kuikwibanga na timu yake meke maundu makwa nanga Kenya kwa gawa ya 2027 ninzeo lakini ndaile kutuika niyo kielelo kinene cha kwitha tusia yesi kila kiende cha opposition kielelo kila kinene cha opposition ni ku make sure kana kila kaundu konde serikali kwitha ibanga kwika ni twakona na itwa akabanga na itwa elesia nesa mwene ndu wa Kenya ndakeze kukunubwa na ndakekwe nai peke ukinge ndimina na kunikana ni thibalabe mheshimiwa Douglas Asongi wa the same question about gamer community na kendo kile tukineno abo no ba ndi no wa show ino goya gamer community no nasie kindu chambe ise obwandia ibo ndiye ndao kose yondo ndaibo na ndeze bata wago wone mozeo nondo ndio nawe museo nondo kune kuti ni kwambia utongeani ya Kenya na tulatu lungu twandu na no tukwasia Kenya te ndao mina nange wayo kabila na ila wazia mbaye nasie kwatane nikenda ikakuna akula sie block ikanenga mundu fulani kula ni kwazia ndwazu mona ya yange tamatema Kenya kama wana Kenya nengo nafasi akone mundu ona mwana ni wa mukuria kana ila mbaye na nengiwe nafasi ya kwetha ni recognize watu ambaye Kenya ningulwa nesitwa mabalunga lunga metwa Nubian community kana na Nubian ni baba yange na balunga lunga maumie Tanzania mekalabau na manengwa nafasi tuka Kenya ona mwana ni wabau na tiwa ambaye thinene si na kuothulu na ni munenge nafasi nenga ya kukulia kutongozia Kenya andu ma Kenya mone museo maika musisie na mbaila umete mamusisie na otoni wake wa kutongozia andu ma Kenya ku woni uzua kutongeania na kukonza andu matuweka yetu sata tutatu na tumbangetu kwa ndio nawe museo kabisa kwa kupe no kuona no ndwazia ngewayo kabila ni watu wendo bitimena tumina nayo ukona siasa ni ukabila wakathela siasa sio kabila ikathela na ikathela of course ndiye kautwika Mukamba kindu chambe ila tuwa yanga wayo kabila
twenga wayo kabila ya ni kwithwa wendo ne na kithiomo kila ne na njona we muthuku na njona utaile kwitha wi bandu fulani lakini kwithwa we Mukamba ngai akumbie we Mukamba na nucio na ni wendi wake na ni woni we ucio uti uthuku ni la twambe yo sisi ya mundu ona ye mucio lakini nundu ti wake ndane na kithiomo kilo nena weambe ya kwazia mundu yana mucio lakini ti wito usuni wo kabilo langu nene na ni wo weta we netu ngutu twakomba umbani andu gatutundu na andu mayolo ati ila meazia tuligegema kana tuse ubyu gemezu ndikatethia mwenende wa kawaida ikatetha cia ithia ala twi mautongo ini tukamumbana zemo katunenga kura lakini twai uyane twae mauthuko maneza no twese twesa kuoka ingi tukamumbani ulondo ingi mutunenge utongo tuni kindu chaile mai kana kiithela Kenya. Okay, ni muvya muno Mheshimiwa Douglas yolo akiucha opposition yo cha Mheshimiwa Kalonzo na yolo akiucha Gema kicha opposition no kwasia Kalonzo kuna civic right yake ani haki yake tawendeni wa mlengo wa Azimio na kalendeni wa opposition ngiwaya for long is going to stay in opposition ke beyond argument ya konondo tezime bango yo ne that isikia nongai anenge no usio mundu balokwa atete aka play effectively pero do no play yo role is your oversight and eke abiti muno akenya mwaka 2027 mwaka mwe yote kana 2032 ondo we mtu mmosi ungia aweta wanjuja issue lengi ni ngwata neno ya ngema titabia kama to stand ya for Gikuyu Embu Meru and Akamba na you AENI association nengetu yesu ya tia association nengetu ngema is an initial ya Gikuyu Meru Embu and Akamba Mheshimiwa Zangi tunezi ningolea na nanda twezu ngema ni Gikuyu Embu Meru association amwese da ya Akamba ometha meko yegio lakini nondo wa ino ndaeleza Mheshimiwa Zangi ngema ni sikuma na orativa the Gikuyu Embu Meru Association ngema yes association yesu ya Akamba that's the reality nondo wa interest ya Akamba kuona kana mayanda kibila cha usumbe na ekuyo nimekwenda usumbe bado na menda ko from only one candidate all through you I know Akamba ya replace one association na mutumile kwenda sima wewe kitumia ndo mkaze ona the university tatu mewa the same ngema tena association era ngema na era yake kyo Embu Meru and Akamba ya association je you ni wapi you no one ti one wa that was the yani na sene aje you one wa Mukamba pia atwa Mukamba kiatwa nondo wa interest ya wewe yami nimeobingana naye kuyo bemwe kuyo kwa kibila cho sumbe na bemwe Mukamba kwa kibila cho sumbe uma atila Mukamba wa that was ote kilando no weta undu Mheshimiwa bua weta nyindi kuunga kiu cha bua watambe ko mwana to sata twando ngeda bega sata kae kuyo na Akamba na Embu Low Eastern we only carry up the Low Eastern part of Kenya na there is a voting block itu ya Low Eastern ni merely around 2 million maximum no kula million ile na million ile tezo ikombea ina million that sia Rift Valley tezo ikombea na million 5 sia Nyanza region Western region so baina bata uzwa kwambia kwa group kila kibondo wa kuibango strategically na bindobo ya kule ole kabika 2027 de juma aluka lakini nondo yuti iba tena serikali la tena the government of the day tailo focus mnaona atongo imetu maka sisia matona ikata wewe unachoki sio kitu cha kwata maendeleo ila kwata share ya national cake haya ni watu na mimi naye chuo ndina mimi na be point ingia be kule ingia kana tu game opposition na kingi chao choice ndo nene hizo I think it's issue na be mundu na be kinona ndikie ba be mundu wa ICA ngawa ya Eastern Akamba ndi mako sai chao be kule ya modembozo ya modemba Akamba megata kuweta mako sai bangale kwa ya Eastern ndo wa development iko tielo na chao modembozo yo kule mako sai Mukamba ndako sa kila kibo ningwenda utongelela ndio nene ukatwa ibeti itatu kana 10 ni siaku cionthe na tona rwa tukazia wani ibeti isu netwaku na waile kuoya na watu kama mutongoi
paike tumi ona kimwe weza kunengane ona twathie tune weza unengane nundu wa kwitha waleile kuthukuma andu fulani ni kwitha andu akwata kura mbingi ngale kwesu kutielwa kwitu probably no ithie itumi na be kindu twivite asia nacho payebinda Mukamba wa ithwa Selikalini ithie tusiaze serikali na wanasiasa alama wa mali kotongoine lakini tika sisi ya from history ya Kenya payebinda Mukamba utaitha omunthio mundu la munene wa polisi ni Mukamba mutiambai IG that is government Inspector General wa polisi Kenya ni Mukamba mundu la wa jeshi ya Kenya yungamiwe na Kamba twice kiangana munyao era munyao kana era mulinge General Mulinge nezu yote Selikalini so twithetwe na senior government officers ona oyu mundu lo na Selikalini ya Uhuru munene wa thukumi ma Selikalini onthe anaye Mukamba nzio kawaita wewe ongamita ba masako gwetio gavana na niwe munene wa thukumi ma Selikalini onthe Kenya chief of staff so ndwe saumbia Mukamba ndai Selikalini no they know tweka kwesilia kama mendo manu tweka kwesilia mutongo imona ate utongo ayunundu Kalonzo nuna support ya Raila na Raila abaloka yu akamba tu Selikalini that's a big lie andu ame ba Selikalini tondo Selikalini ko chao ti athukumi na ti mundu ethani ni andikiwa munthi to yunzioka anatwe munene wa thukumi onthe Kenya through that position anatwa pakubi na musumbi muno kwa thani kindu kiendeka Okamba aile ethana asuke ya musumbi ila meko yange wayo thukumi na thukumi ma so issue ya kwazia Mukamba ndai Selikalini ni issue ya na ithie tujua mbu muno tuyoneka kana tuyithike kana tu Selikalini na tuyeka luo number 2 ukethwa wimenete we mwene ndutethwa imutui andu azu maitu matuwa aba utwaire itha tuyona ndai yakwa meka ala metha utongoine meka masio so tio Selikalini tio mwana siasa kula watu ka eba Selikalini ni andu ala maitu mathukuma ko Selikalini mo matetha cia wea mwao probably kwangelekanio no nenga waya mutumia mutoi witu weta wake bicho ilona twikie PS wa interior na anengwa power ndaetela uru atwike hoko kwa thoko makirinyaga omunthi pathikirinyaga no umane kana kibicho ana Selikalini tondu nuno andikiwe ba Selikalini zu uru anayezo mana maundu amwe kana imathoko makirinyaga ethia memeke tondu kwi andu manengetwe wia kwa andu maitu maika kuona mwana ziazo la kwa ba uluta Selikalini maitu mathoko ma Selikalini nimo mailetha yu maitu oni ndai yakwa meka haya naende ni kwate zini point zio nondo akamba de mailo sisi nondo twithana akamba ingi muno metha Selikalini ku na mone maile kwikaza na tukeka kuona mwana ziaza tunowe mutonyo wa kutethia ile mbeta kuwazio namo mathengani na serikali kiyo kweni we saidi ile mwatethia akamba mheshimiwa Douglas tuwa bauna alilikana peke ndo kineni weni mheshimiwa Manzo kwi hiyo na nikineni weni ndongo ingi kauta cia Azimio cia kana nikina neni weni governor pia wa Siaya mheshimiwa Orengo matazia mheshimiwa Ruto kwa huyu na munini wake Gachagua mheshimiwa Gachagua meko nenga ni excuse ai mena zozo vya serikali mithenye yana ila maweta ani ambiwa talwa kumeko nenga ni excuse ngewaya muta kwambata kwa na moyu meazia ni serikali ya ela yebo niyo yamba niyo tumie zindu ziambata ngewaya chao kila kino meazia serikali iye konenga ni excuse we azeto lo akiu serikali yako nenga ni excuse kana baidi hata ukole maike unenga na excuse murabu no me serikali kila ndo no weta erastas nekana tiko nenga na excuse ende meenda mo muzumbi ula kibelani nondo geni wadi no chuma chake cha katatu kuma yake ayo na ni chake ele ni chake cha katatu nondo ge chake eleza mwende ya kuibanga na ine si nuoka kuthoko nuoka ku implement your promise yake tiganda kuona you for example ngilasi no yakwaje kibu ndiganda kuona ndigazia je nusu ndigazia je half empty na ile na je half full
ayo ando ingi wezi menda kuona je FMT yani kuweta baita beke uthoku the wrong side of it no ando menda kuisa muno madenda kuisa the positive side of it na ndia zuni aseka na you did I expect your mbua in the next 2 or 3 weeks tena na mbua kisio kitu chokamba na ndo azime uko me yangewa mauta mayamba wana nyakuwataka nai fertilizer mbe no theiye si umwe itatu ndelu ni thawaye kunia fertilizers lingi lithamba tutamana thandatu chumwa ki undu nyene makwa no wiye kunia fertilizers lingi litatu na maana 5 azitio maende tio boost hizo niona mauta na ndia bano maana fertilizer mozumbe witwene ze strategic anoenda ya kuibanga mawathano make mawibitwala webetie ndabo ya kibela tanezo na kwa kuraise excuse yai ainditona nile zino kuibanga na ngalama ya maisha rute kuiwa yenda ya kwambata ni kwambia kuthea nundu ngalama yetu na kuthea ata tamba kuna ngano maitu ya mena liwe mesana yuto kamba witu yugwe na nzambi muno na kwete liwe mesana ni kumaanisha ketha ni mutu nwambotho wo mauta ti priority ko mundu rastas ngokulia tola mafili ya impact ya mauta wethe anu andu anini ona kai mauta mambata tho ile sikala na mauta mambata kila kitu kila kitu nyende chambata yes lakini timu no kigamba dai na kundu kwatwa pesa wethe na mungu wako umeketa the budget yethe na nimo okay aya ko mende no play role yo opposition ko mende no ndakazi aya no mende no gweka atu kunena mende na ko play role yo opposition na no ngina nge makakasa akasilikali ma kuna akasilikali mwede mama kasanga wale kunika issue ya kwazi 100 days we are merely 10 days kuma muzumbu itoza kibela na neke ati hiyo bika or 30 days nimwambia kuona positive progress then wa maisha maseo mande itu ya Kenya. Okay. Aya. Mheshimiwa na ugeonekanganya. Watu wa units mwaitatu na hiyo atika 10 days. Mheshimiwa na ugeenda ombengeza. Yue. Nazi 3 Mheshimiwa Ruto aina kidi tuma tuwe. Nazi 30 days. Yue. Nenda kwa asia kila cha umakanywani wako ndukitunga. Mheshimiwa Ruto na serikali yake ni matu yende no milenari ya nalimwe. Sitimi yetatu na milenia 10. Maundu asutu kuona maende on the maketha memba baluku mauta makabaluka ndukolwe kana mauta mabaluka sindu cionthe ikathebe lakini ndukolwe owe aituboya kibila no wewe waizie tweke onengwa itumisia kawe Russia na Ukraine yini na wiete kila kana kitumi cha mauta kwambata no kauzu anakaumbe banya leo maundu maingi lakini bauno twa mwene so kilangu enda kwa asiane kana mwana Kenya ona kwa mwene ila na yatasia we wa makema ando mama makema be maundu ala na matabasia ni maende na osisia na yatha baby ndana isie within this time ando mama makema ni maende na unzia yesi na kumanate mheshimiwa atuye kuma ibinda yemba kathi tuketha tuyona ndo mona ndito now lea ateo ni siokie no kenime ninitatie na bika bandu bana na kila kitu miende ko unekena tondo nenge mundu tio banga no kwema munda na hivi kaka yethe ya makongo na goki ate yatu ayamba usioka muzia keke chao keke yatu lakini tuikananga na excuse ya kana ayiye ko yili ata tunenge kitumi cha ni cha watu ye kuibi kabana ukekona ni cha ukitumio ndo si utekeka lakini ngwenda kwetekela kana itwela munengo ibinda oiseo ya kuibanga na kuteja wala wana Kenya mekwenda na njasia tondo wenga iniwe museo tuyo batu mwetele na ito osisia nengi toka muthime ya maundu maito kilangu mukolia no kimwe ndakata tekwisa kwecha mutwe asiangale kwendeka ino kweka athukume andu ma Kenya meanene ata osisio lawa munekura no lota munenga kura nondo Mheshimiwa Douglas kwa ndongo imwe orono ni nawe tata kwangania tata senator wa Makueni megwaze ine vinda yu ila akamba mailo kwata maendeleo kwa wingi ona ivinda neno ni viki Mukamba au mono la thina tuweta thina wa kiwu ndo kamba ne tembe yo kamba chuma ne yecho ande ne omezie ne tembe lo kamba ndi kwe thina wa kiwu twinena kila jawu thina wa kiwu wikuo thina wa malelo okamba zindu zile na cia kamba mono yivinda neno yu akamba momo na mathinas yu bayo ndo twana asia within miaka 5 kana miaka 10
tena Mukamba no godela kila mundu akona pacho ila yake na gatila bolonge otherwise yo yataka mukazo mutegethia wa thatile wa maendeleo yola masakwa moka kwekana sio gani lakini mheshimiwa kwanga lakini kwanga kwa sia tunengana example utake kwa hiyo ndio ile ya malelo na mela mionde kigwo you totwazi opando papo niwe tu ni asiaka na mbeito ya Kenya ni leto wa developing country yende na kuyana na yende na kuyana bado tuona unyivu kwa kwati witu ni munini nite ku expect manene kuma kwa musumbe witu lakini not also narrow down to leto wa reality na tangible goals apart from you wananeta basi anoma kwa mama sindi me ebinda ya siasa ni na ndile na zindi mo mengine na weta ina political statements yune bigie binda ya chao ya reality kutobya mwene ndimwe ndo mamwega kinaba na bando na ikakena obanini utotanamba kwende atawasira political statements usikumanje kumuneka ukengene ndi tiku makenga ene ndi utobazia ene nengena binda loko boya wezo utobata sepate na ndala mekwe lakini when it comes ne mbibanya when it comes to implementation uwezo face ya the real situation ya life dito nazi yote thina waki wono godala kamba lakini neze atongo yala meboma kwata nitenesa at least not iskume ugethe ukamba witu eta mandoke iwa neza no 30-40% yo kamba ni witu gethe ando maito meona kiwu nina ndiye onge o ndebeto ko kamba na ga kota bi ona ti ukamba kuma all the way from ilobi utawala kumaria ya utawala ati ukamba bypass yonde kamulwe kangundo road yo then zile busuonge na ikuingo na kuoboi na yo the mpaka na kuota beta na dezi yo mbe byake tau kito yani ne ndune nda baiba kwa zaona kamuteka ngilini no mataila kamuzika muno okena ngilini mataila kagilini gange mataila kwa uti ati ukamba iko kumu but tena otongo yola wale for example ite na bake dam ila you ne almost 70% dam muzumbiru to loko mine ya bake dam whether at least ya kama makuene na kama makitwi na sampati ya masako ni mambo kwa toke hivi okay kiwa sufficient ha na joka to establish you another two bake dams kana maybe you to gatazi then wa kila village at least change whether na odam one major dam ya kumasabu okay then watu yosu kila ti dam then wa kila primary school at least man wona ni one ne a borehole negi ugithege bala be mwenende muzile zitu bitete baya take ile zeto wa years ko with at least ujuno jagata ngome no ujuwe no jabingi wa anola me within that area no ma bana bana batona ku access chao ku access kigu you know rastas ndi kuyakana ona kwa kumusi with abe kalosi kese le buwe ko mbweke wiki la ngo bitogete lakini no otongo imothoku na atongo me ndo the focus yo me ndo focus ile ngome milioni ile kana milioni nda baninga tona bohona mayolo kana makabingi okalosi ku ngome ono kadhayanite at least imwe thana kiwo sufficient cha kutumeti na mbua ya kutoka kwa dia that is ile on that perspective na tiaze kana muzumbi witola ikibelani woni wailo kutata level ilo kutona akona biko baloko bika alange meyosele lo bobo aya ndi nona mazame to masembete muno ndiye nda tothi muno enda nambo soma moto malime yana ndo no ba no sesimune mwathi ende ngoza simu maybe kauka umbetikile rastas kana kau mheshimiwa manzo mana nena kana thieni webinda ya kamba ya kwata maendeleo pena uwo windini tondo ondo towetie ruto ile kwibanga kana no kukomana na nzao ito ita Kalonzo 2027 na dhano kenda kwithukiwa na ndo maito lazima mathukume na kumathukuma kwake na mwaume metha meavyo meba ya mbunge metha meavyo nikenda weze kwithia mayona ngaruto nafasi ya kuthumwa na nikenda atulize andu ana nundo ya ndonge ukwenda pena uwezekano munene muno maendeleo moke okamba na nzela ya ilete tondo na ono enda palabe na mbumbingi no enda ozembo katulize ndo embundu ezele uaneke na neto anaweza kuka ekaiwe kambaka kuukwa kumusi mpaka ziana cia kuika ukeoka yuko uno ngingo katuliza ningona beno uwezekano na tuthie kwatia ngai lakini be ndo ngine ne wiya weta
museo na nekwate no kuweka muthenya wake wa inauguration ni wawetie kana no kunengane pep functions bado ita devolvewa siele kwa si devolved na no na wetie we mwene kana no ku facilitate devolution ya program ilasio ita devolve from national government to county government na function yate ya wane mbesa siayo mbesa izu sio kanthini wa county ndukolwe kana sietha moko ni magavana na MCAs nikenda matonde kuthukumithia mbesa izu kwou Ziesu akekou ni wongela mbeso kamba na governors mo kamba maitha na kitumi cha kwema kunenga andu mo maendeleo inondo governors mo kamba ni mana ise kana mo me tayari kuthukuma na president Dr. William Ruto ndeketwa ambozi ya motumani mianondo na baano za simu kwou ambi kuyomba nienge yu thani ovinge wanza levinda inge ya simu yu okayune niwe woni waku kana ikuli twende na kumina kumbia siasa by the way and then wa Facebook nako ni Mutongwe TV na mavika watu live ndeni wa Facebook Mutongwe TV bikia na kushare link ilo kwetha bona wetu follow ndeni wa page ya kwani rasta skithu kwanza mone ngosisia naona ando ingi muende na kutuma mawoni ngale kwesu no ngomasisia na ende ndeni wa page ya Kamemeka Radio ni Mutongwe FM ndeni wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official na ende namba tumani mukuvini ile itatu kenda imwe 5 yakanambye kwa ile itatu kenda imwe 5 naona mautumani va ni maingi mono piu enda kumoranga kithuku ta vyanzangi kulingana na meko market 2027 tuona ni wailo ni kuthivuyo nondo nituone totongwe wake ndunawete ezietwa na ende ve point one ne ya wene wane ne anga ya meko emozezi ozuazi kulingana na meko mako erastas we wati ndata nati ndanesa ngelesi atongo yasu na yemea nene sinesa ni maazimio ende matavika lonzo ni wa ni modinda guma ngale kwazia madhatani MCA wa MASII koolwa ni motoi wagu MCA wa muthethe ni wa UDA ni muzimi watching from Mulolongo bethe MCA wa muthethe ni wa UDA tu wanawambia ni wa UDA kwanza mwala na heshima wale ma UDA Tavya nzangi mbai ila tunonge lilo yeta wa yes Makonde lamba yes yes thank you for reminding us bano hizi ndiza mbinge mutweni tukodha kulo ni Gregory bithi kuma masongaleni asante masongaleni ko yakibwezi kwa Steven Mwema Kalonzo niwe musumbe ula ukite 2027 so kale opposition ni kana yake okay ane mautumani mailiti tukenda imwe 5 niende na kumasoma kithuku kethya nzangi muno nundu kuuma kima no kunire sindu nesa muno ni musembi kuma pero akelia kana kelia haya Kalonzo ana mpango ana mpango okay mwegoma mweleka ndoda weta wazi hata yue usiawa ndei woza wa mutini ulamu wasavyo ukwicha medho ngingo ikanoa Kalonzo aende na kulesa ate ukia kivila ni chake 2027 na kathingire kedia kameneja muno okay ili makwete ya kameneja ja ni unaona ndo ingi makwete kameneja mabanga ni manager ama ondo nesa ni makwete ya kameneja na tumakwata nesa be mwini umwe wa izinwa kameneja Kona wani kameneja. Here in Qatar we know Ruto is our president. Get ready maingi ngalekosea Qatar. Asante sana. Magede Qatar. Qatar is Asia no. Benja Mutinda irasa skedi atongo yasu ni kumbini ndani atongo imao kamba manenge Kalonzo ivinda yake nundu wa 2027 asante Gideon Zangi asiami ushangaa vile wakamba wanaacha their neighbors na wanaenda Nyanza okay Ruben ndani yasia irasa simukamba siema na kikamba genye ndio kwati kana cha azima na mwanga wa ngwati Kenya kwanza indi ibanite bau mwanya wa ukamba Kalonzo ka opposition okay sawa nitwakwate kuga muthia waze Kalonzo ka opposition Kalonzo ingie kwa serikali ndio 2032 akalika serikali ni but about 2027 sorry etwa Ruben Musili aya tuke kwa mundu unwetwa Tina Sami na akeza cinema MCA Douglas wish him all the best na tuina we kwate mwingi kwake ithima MASII VYULYA okay no wana ndeme na we kwate na kwe eras ngede simu heshimiwa nzangi niwe MP wa Mbeere South 2027 nye nene tasia MCA position ya Kombe Ward na UDA na sikupata nikashindwa na my opponent wa Wiper cause it's
the dominant party Ukambani. Sasa Kamba Nation is used to being in opposition. Nondo wa Kalonzo. In fact, Mutongo enda osekivila raisi vate kustrangu Ukamba ase Kalonzo tosha na uyungama na wiper. But kila kivo akamba maika kengwe maendeye kuikalanza wa government. Or you are sure Ruto will do great things in Ukambani. But Kalonzo kusimama 2027 president ni kurusha Wakamba opposition, that if Ruto will be still contesting, Wajaluo watajipanga na Miguna na Kidero na Babu Owino. Kalonzo yuko opposition as such, nundu na chama kila o UK na Ayumbe Ainge na Kwou ni ma subscribe monthly. So the guy is just Fulinaska, the Kamba Nation, and the likes of Maanzo, Maungama na Wiper, Mavete, Avo, Daniel Mutuko Gedhoka, Elias Tush, ni ova jiji na Nairobi, Mutongo TV. Asante. Mwanoza na candidate wa UDA, ende asiwe kula siake siniana. Nduna abalo kabedo ni kula itana bigena. Mwana wa ina mukedia. Oh, no mwezene. Etwezana. Kula siake siniana, tekwate binda ingekeana. Nduweke kwikenga Kalonzo akasinda Ruto 2027 no sio ungama athime vinya indi akasinda usumbi 2032 nundu no wengumba uje na vinya itonya kuosa usumbi Ruto enuka. Haya naona hingi mease Kalonzo 2027 lakini 2032 tik nienda soma motomani ya 5 panoni kenda no se simu ambiyo kona yo Zioka waitana munene wa serikali anaye munene wa thugumi Selikalini ya Uhuru indi ndeu ndu otonya kueta watere simba ya Mukamba Mutongo ni meko TS yetu inene Samson MUSYOKA. Sasa sambia huyo jamaa kuwa general ama hiyo si kitu kwa serikali, pia hawawezi tuletea maendeleo yanayokumotoa ya sekwenda na mianya tesu ya inspector team ya nairo na kuleta maendeleo. Wana ngelo tumani wa kumanyenzo miene ndao sisi Alanda na asoma ndo ingi mwiki tokusiokelela nemo vyamo no kwitha mwende na kutambanya na ito. Nation Eric ask the opposition MPs, all MPs need some pay rise. Let him tell us if we will see him oppose the motion. Ama they just talk on TVs about development, but when they go to the boardroom they only make laws which favor them. Okay. Haya. Mwetu ina mbotu ka MP. Meba mena mbodi kiukicha ba hiyo. Nimesala zo SRC TMPs. TMPs. Haya. Na ende ende ngimona MPs moka maibitu kije misala yo mama yongela misala. Na ende alimu mayende anakuteta mongolo misala alimu maitwa ise mekomo. Okay. Haya watumani wa modia no sesimu iko na hizi mo kabisa mweka konela mo kuna ko yako nge kona hii na mbisi bakione. Era sasa makutano mwala twi na munyo nondo MCA witu Douglas nene zinu kuthukuma John Chalo mwana uzweta wa yes kanini yu kwaku ni kwaku nikaenda no sesimu sia nondo na batu ende no mina na inde netela simu ndeno wa page ya kwa Rastas kithuko anzo mo twimo Mutongo TV twi kwatitie twende onesa uzweta Musa Mose engale kosia kwa Jedi Kone Mombasa. Haya yambe nio nenda simu 5 peke yake. Hello Mutongo hii wati ndata we Atimba nesa hii karibu bae kuombene ongele kwa rango ya kumona ela bujue akamba twachotinda tokukenga rutongo vita lonzo rutwa vanhu torutwa ku kwate atongo yala moi ta gena numero dimbai akawaya no la manali jero valene. Okay. Jitwa gatina twate obave inondo ugamba ine wala nieni murodi atia utunde wa mbabi wale lenga ina jiwo bongo wale lenga. Mbyo. Akamba tuno ina yomo ngono kiyo kwa kubeka. Tuto matongo aje na mama mrembo kutezo kuto. Asante. Yo noti bwana Samson ni goma mzenge. Haya. Samson. Tuanze simu ya Kelly. Hello Mutongo. Hello. Yawasemba tuyosonge. Okay. Sio geta kuka. Hello Mutongo.
Hello. Tuonene tena. Kwa masito mako nita mutiso Mutiso. Anienda ulunga mutongo Yesu mwana na womwa mwana wa waipa. Ngalanga wazia Ni wongo weta ate. Weta yu. Kitindo jarudo kelage na dunia ganai. Ne mauti Kenya region. Kalonzo na tumendo na mauti Kenya region ne gwa kwa takibela. Uzini gwa wani wakwa. Lakini Kalonzo ya serikali zinda ya mwekudu. Ndaka kwa takibela. One. Okay. Uzini gwa wani wakwa. Asante mono kondo woni wako. Nimuvea kila woni tuone nganda ya. Ndo kila mundu no ile kumya woni wake. Elo mutongo simu ya katatu hizo. Hello. Hello. Tuonene tena. Hello. Inungo gwegwa. Ongelanga wazi ne moya. Moya kwa mazako. Moya wa masako aya Matako sound. Yes. Undola kwa na umene na kwa sai. Ndotaka ununanze mwana ubaluka. Na hizo kunjeno nende ubaluka. Ila uzata hizo ukabaluka. Kalonzo akabaluka je matukuma ngumo no zimo ya tele ya karatu wo kumwekelele. Inde yu undola kwenda Mukamba ailo sija mwanza wa Ruto. No Mukamba ukotendekea. Njala mkoni yuko idinia. Okay. Asante. Aya, siasa ndo tutaki nzie mwe kwa watu kaya keli. Hello mutongo na mkazi okay. Hello. Ninawazana ndio mweuga. Ndio nena. Aya, negwa ndo nena. Wako nasi munena. Nigenda zile yapigwa na. Hello mutongo. Hello. Tunene tena. Tunene tunamba. Karibu. Kunyane ni Simbahil, karibu sana. Ba mutongo. Yui. Maendeleo makuje manema hakuna kitu. Kusimba hili na tuakamba ingeti kwa tama maendeleo. Yui kusimba hili tuta upata maendeleo ndio na kuna ndukuma. Atongo imenyu ne mailo mozisia pia Atongo imaitwe mailo tukicha. Lakini juu tuekulia kwamba yema mtu kote wanini. Kule demo tukwato koko akina manzo akina mutula ondea mokede emakia itepoto kie. Azandi nimewapigwa no tomani. Neta wa Moses Mba ngalokwazia Simbahila. Na mtema zako. Nimuvyamo no. We, haya ya muthia. Hello mutongo. Ninene tena. Onana ndo na wambua kuma masako. Wambua wa masako kalibo. Kalonzo abanga wani kweza na ataimate umutane sato zuwe bago kwa NZANGI. Ailo tabu nesa 2027 zaika mwana ona kamili. Mwana na Ruto na ende 2032 ambi aitia. After 2027 ambi aitia Ruto na ambi 20 after 2017. Yes. Hata wenesa amaika upokenga. Asante. Naende kanini no zimu ingili. Naende anomage twi mweva. Ne kwa desimu yake twi netanoso yimwe peke yake. Nenda kuwa ndo make twi makuweni. Hello mutongo. Rasta. Ni nene tena? Rasta niko chalo mzendi. Ayo. Chalo mzendi. Chalo. Mzendi. Wewe wana simu guma ba? Kwa ilobi. Ilobi to woni. Kalonzo Kalonzo ni wailo manakana politically no solution. Mundu you Kalonzo ni 68 years. 10 years from now akienda kwa kinatuona kwa sia. Kalonzo akienda selfish. Aile
kufika serikalini atote maendeleo. Ndio ndio chance 2027 ndio chance. Kwa hiyo kati service na kujua ndio naisikia kamba. Okay. Hadi serikali na atote maendeleo. Haya. Na problem nyingine ni kulia kwa new leaders. You problem ile face it wote ndio Nyanza. Wote ndio kamba ndio you Raila exit ukona the confusion intoka ndio mwana kamba. Kulia kwa new leaders. Okay. That is our problem. Haya. Ni movie amu no? Haya, wa pezi mwingi babo. Haya, elo mutongo. Kino nyo ya muje ni sengi babo no. Elo mutongo. Ni nena nao. Kuma Taveta. Munyao kuma Taveta. Kalivo bae kuombele. Bae ni vio kuombele sio. Nusi bawata yeko lokeile. Gila tia kamba. Agala wana hatu katika chengo nutu wangu. Kwa mfano nyeni Taveta. Nuli kananga wanola walikile kuwa Taveta hii mutaita. Alikilo ni chama cha Wiper. Yes. Tukumaanisha kamba kuna meanata. Unaigwe na ma-MP hata tu ma Wiper. Kute Taveta yes. Taveta. Tukumaanisha chama cha Wiper kinandu. Kina mi. Aniwe kana niwe bindandu maazia kana kalonzo byaza akamba mairo na kindu ko Taveta. Mukamba lo Taveta wazi aile kwa asiata ngo yikwao yitaweta mundu. Na ingi piwa akamba la tiba Taveta kwambia nzugini mpaka kamtongozi yo Taveta. Eve tunabiti CMP ni tabiti ngaba na ina oyu ngaba norore wa Wiper ana ambuli patu. Boto na kwa asiata. Okay. Tukumaanisha chama cha akamba tika ungamaneza tano. Ni ubiti ya mundu lakini yundu akamba nitebo batia. Akamba ndimo mebo tasia ene ivyu. You na nuwe yo ona yuko ekayo ina umisha banu na ngole yo ba Taveta. Aise Mukamba na inoza mbira kwa kwa makueni. Nuno ni ono najiwe. Chuna tosi hata. Ni kwacha ni mumya woni wako Nukumaanisha akamba na ingiba. Nwazi akamba ndimo mebo tasia. Nukumaanisha akamba na ingita Taveta. Kwa utwele kwa na akamba tiye kuweka kwa kuja nundu hii. Kwa hiyo mfano woni wako. Okay. Ndio na hii. Kalonzo tamundu aya zenda support mundu naitwa kwa support yingi yuko utoma kwa asiata kwa mbangaza. Okay, sawa. Ni kwacha ni waeleka. Aya, kanini tunga midebo. We. Anazuganza na wo yo bana. Ngole jona chozi hata. Na nemusoke naende moto mali mavoto nikenda tumine. Nzangi we mutongo iwo monde ni kiangeni na malelo kume sawa. Kwa tina. We, tina ndizi hata ndatina. Ruto tosha for 10 years. Kalonzo 2032 tosha. Kitenge kidasio and wamujanga lekweno ya ilitetu kenda imwitano. Kwa kianga is more developed na maendeleo iko mingi na maaskari wengi. Aya nendo ya page ni akwa mwekezazi ni muti yetina muno gerando esa follow page yakwa ni Erastus Kithuku anzo mutwandi maingi endo soma kwa mitukio mavutho twende na 10 ni lazima Kalonzo atwike rais nikaenda ukamba ukwate maendeleo mwanzi ya maluki akuletiu manzo eba fraza musili manzo no kukatwinge nake mundu wetwa ndozi atumani ulawe na kolio kana woni kila tuendese Kalonzo aendeye kwikala opposition ne kana Mukamba abokumoneza Nicholas Masila yasu Kalonzo aendeye kala opposition nake mundu wetwa onoyetawa akamba manako ni azimio kwa etelai monewe kila monewa Simon Mutuku we okay wa mudia ngaleko neno tawa nadia nono tumani mova ayase Kalonzo aime ovau kabisa nitawa Kinash mwene we nozeto wa Kinash nende tu mina
Nzangi na Douglas ngwaze mwethukezia nende maoni ma nende na yuni enda tuiminuke tumigania mwatonzia mheshimiwa Nzangi tuambia naku one wa uteti wa Mukamba wana wetha WYULYA yeti na wasa ni obeti wa 2022 ninde uteti wa Mukamba saubie na nindi twene busweseo ya kukwata usumbe wa Kenya wanakwelo meleli anakuwa ambaila ingesi ya Kenya kana be undutweka tondo yu eba inde ibade ondunge yu Stephen Kalonzo Musyoka ni wecheni cha tumete opposition mundu ni mwewe mwenda zitwa yu muno opposition na ni alternative government ila twenayo ya kuzia ya kila Ruto wenda zina kweka kwa uni ana oniwa uteti wa Mukamba wena cheni kinge na wena the mwinge na ndukolwe pea tongo yange inge muno Makamba mokete na mena uito matona kwitha matona kwenda kwete ndino bandu basio kila ngwenda weta ni kana pe mutumia wako na simu bau na ni wa Simba Hill agweta Simba Hilo ndira Simba Hills kuya kamba matu wa Mwanya kula numete Mwanya na MAKIMA na ningwenda ukethia andu mamwe award na andu makwa ni batana muno na to imakwa MAKIMA na Mwanya ni ciana cia mundu umwe na nitwendanite na andu ala ila uteti wa Kenya wambe ya kubangwa na ala methita ateti Mukamba ni mola wa kwe ciana cio ciendeinge itema kuene itema sako na itekitwi nondo uzwazi atwenene amande tunene ya kitima kuene mezilio Kamba mezila cio ba na ateti alangi mekula kungi union within Mount Kenya region nondo ni Embu County ila tuile kuno ewe atongo yalangi ila mambe obanga siasa cio niwe ama recognize koyo melamu na kura cio ni maitala methamese na ni mailo mathukuma meku niwe ama recognize koyo me Rift Valley koyo me kondo konge lakini atongo imo Mukamba momezi Mukamba no kitwi masako na makuene ni mola wakana ku andwange ainge omundu kali Mombasa na nicho noni Sonko akono chenga kirona ko niwe tondu Sonko na yatwike governor wa Mombasa no kadi Mombasa omundu probably kuma walabe Aswahili Nyamwezi mera Nyamwezi the 9 Mijikenda tinya mwezi Mijikenda asante probably kuma walama the next community lanene the wa Mombasa and probably Kilifi na Kamba lakini tuitona kuivanga na kuivanga undu andalange mevangie atongo imo Mukamba yona yumanzo na nene aba nundu ni munana wa anengwende wiwa balawe ukamwethukezi anda nalilikana kana abetuka mubaka wa Savo River balam Taita na makuene babakanie aingabu no la kana ku andu momeku ni wewe la wanena wa Taita Taveta nundu it is real imutumia tona to imaito baya maingosi wa dhana kana Masinga Dam ni mola wa kana thesu ya ndwangi you paundi bo moka ukethia organization ni on the wa Kenya ni kwa no sio uteti ni musio na ni wende neza na twende neza lakini tulilikane yu edwane tuenda imbae manekethie ku Kenya tutambue mbaka alame kula kungi undu alangi me utambua mo alame kundu kungi wana mo alame ku kungi mama mekae mekuo ta yo mundu ngweti unene mbaka ngare na ziako na ni wana ku mwingozi ni wa Mount Kenya region uni ko tutwana ni ko kwitu ni ko twasiewe ni ko na no ko tukathikwa na mo mwetu mathikiro kundu kwiba lakini undu utuma ibinda ingine nae maundone 2015 2016 na nubwa takamba cultural ambassador Kenya otweko madhao ba Bomas of Kenya lakini ndio umetoka mbo lakini na kulwa makolio make kamba na maelea ona kukela alama twazinda na makuma kunduko kwa uno sio uteti yoto iwendezia tulikana baka cia nazitu na tio ku Kenya peke yake baka alama diaspora ndesianza tumaete bamwe tunene tutete andu maito asante naende ni muvya muno kundwa keu mheshimiwa Nzangi mheshimiwa Douglas nongoli acha te jara
Tuivo yolo waone wa Ono wa siasa ni ela tasoma ate ya wakana ni thie atongo imaone azuna moika yo me na moikatiwa na yu nyokuyana na woni wakwa nikana nditu ya Kenya yo kamba yende nesa tiona utongo iwa for example tapata leader wa chama cha Wiper na wa mutongo yutoa kamba ito Stephen Kalonzo wa MUSYOKA anasuku myomba ya bichoba na no wende no nganga na bake nitiona ubungu wake we watongo yange maenda ya kukila Governor Alfred Mutua nitiona mego mete lesi nitiona Mwangi ya Mutuse nitiona anakyani nita akawaya mego gwe no maenda no kuno lesi ona mo ende wa the yanga ndo gaithio nduma ta Douglas no meka site mheshimiwa Zagi no meka site ngalikwe ingi kwa ugutongo iwo kamba uende nesa now no wa the future will always be bright na tambai tayale ku despair in any way pe mundu mwako na simu ya sia taile ya Kalonzo ke manisio to usumbi wa 2032 it is too early kwambia despise mundu mutongo ina kwambia omya maybe 2032 ndakabika kana 20 agadelo that 2027 mibango na mabinda methambe wangai ula wotu sovea yes na at any given time kila ndo amakulia kama MAITU no take ale tena focus ya uni na tigata ku lose hope tigala ndese bina no ekabika tesubika onde no yito yes na ngona tiba asa muno bala tiendete all right muvya muno na nenda tubike iba kwa umonde no mondo na maingi muno na ndo amasana nenda twambia na ku mheshimiwa Douglas letozia kusiamulia kwa nusu ndatika yes be ne kutonga mobea na muno ndo akesese kecha mutongo TV no muteta ai mutweka onesa you with it athengia ni ona kamba MAITU ala me Simba ilo ala me Taveta ala me Kitui ala me Mwingi ala me Makuene ku masako na embu na ko ya mwe na Tharaka asu ndano ando MAITU na through gesese kecha mutongo TV ni tibiki yako deliberate no getha no tane na nyana mo kingi kwitu kwa mbaya kamba mengali wasio dhila muikona sio ndezi andito kila ndo mukule ne support yi atongo ela manasa kuyu ketho na wagu nesa kwa mundu la wagu na support ati wona bikyo kwa totongo endo kabikie ku support nondo miaka 5 ni minini muno na yitu gambia kubwa tongo ela MAITU masa kuiwe wethi ona mo neta mabala ne kiliko sio na miaka ezu 5 mundu melo tuthukuma tiwa maitete kututhukuma na cha mweso ile tambai ya kamba tukwatane na tithukuma na tongo yala asakwe na muno tele kwata na yuta atongo ithi tesa kwewe tilikama watu thukuma na serikali ya musumbi wa itweta wa William Ruto nondo miaka 5 yathela ne yathela tikasio kana etina na maendeleo tombo kwata kuma kwa Ruto tezazi tameka na kwa Ruto aitingataka mukitika kwata maendeleo 2027 na 2032 ko inambe ebinda ne yothe na bayi mundu etha ese nondo ketha wili muvya muno mheshimiwa Douglas MUSYOKA MCA wa ward ya MASII VYULYA sub county ya Mwala county ya Masako ni muvya ndo akoka mheshimiwa tuende ya no mandana na thank you mheshimiwa Nzangi asante nienda kwamba kutonga muvya kwa Mutongo TV na kwa Rastas karibu nundo wa kilungu kwiketwa ikombea siasa paane boto nena ne asia ne boto ya anga wa siasa sia kwa kandi angisio kanitongea ndo ingi MAKIMA na Mwanya ward enda ya nene ndo akungwate ya na kunenga mwana wa kuthani muthukumi wo nenda kwa sio ningwenda utumana palabe musumbe Ruto uye kama undu maku ukana metoke na nduka atumane ukawithiete ba yakwa kwa MAKIMA ukatumine kathina keba ukameunda katwikie neko katinda kakimanitheti andu siongo na andu angi kutwa maboya ibela nako ukotumine unenge andu makwa title cia miunda yo no ingane cia byo MP ngwegwa obau ugeyo ima wizine ma thukumi ma Selikalini ai matele mangazi ime amaete title ila cia kanziwe na ciendo cia kolokolo umwe atulie uke omine andu makwa thina unenge andu title cio miunda ila matwe nikenda tutonyo kutethecia kwa kandino twitayari kutethecia tunubeto tutethecie na kuka na mituki andu MAITU ukamba atongo yonthe tukwatei atongo yala mebombau nikenda thino ito no songa nambe muya munene asante wow naende
Nzangi kabina kana tuneni na neke poster pepe ndio likanezi yake be manosu twamanye kutetea munonge wa miunda baya wana kete muno wetetea ndo ngawa ya miunda na ngaleko nizukitha na nguza ndizo muno ya mondazo ngewezi nditweza myati yange ombe yange no isaona ngabinda seo no kanita byando te na witha na mwo na ugo balawe lakini wo gamba inge muno mebuye ne mamalonga gwa na nitukeza koka kumia nitweza obangilia kyo na tayari lakini ugona ati we musumbi niyo katumine rinozu anenge andu ala matu ya miundane title sio maende na kwa kandi izu ingine siasa sia porojo na itakandi na itatedia ni kwati ya nezi pe atongo inge maziaitie mabiki ya muzumbi na nimo muvikia asante ko mheshimiwa Ndangilaze wethiana na party leader mutume otomaniozu na kyobiche na tuyende timu bya mwana atongo inondo akoka asante ndio mwende ya wiki wa kwaila na kiyo kesio masasu matili mwese tubikie twangie Monday tena tatekeeza ende na kumuzese ne mubya muno ndo watamanya na itu kumela twambie yangi jaba twabika muthia amasaba kuvi eli maki uteti mwako nazindu nesa muno ne mubya muno kwa alama vikena kwelwa ngale kwa TV alama yetu silent listeners ala tutanavikena kunena ni akethani watu mautumani wako na ndina vikena kusoma pole muno akethani wako na simu wethi ayi busy ni pole muno thio katata hivi na ila ingi simu cia simbingi kwa andu ma radio ni muvya muno ma Mutongo FM ndo ni siku ya andu ingi me education ngale kwa radio Mutongo FM ngale kwa YouTube ngale kwa Facebook na indi kuonde kula vikena kutukwati anga nginya ngale kwa website na indi noonde na kutwatia kwa Mutongo TV Facebook page ya kwa mwene ni Erastus kitokwanzo mo nokavikiana ku follow nokalike wese twende na kunena ni onetina watu amina kilungu twetha twende na kunena ni yo kila mutenyo kese ya no twane na ni kuenda o like page ya wa Facebook Erastus kitokwanzo mo page ya FM ni Mutongo FM and subscribe channel kitu ni Mutongo FM Stock FM akana Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official subscribe na indi wende ya na kutwati ya kuonde na yu baudu vongo vikamuthia wa kilungu kino nditungia muvea we Mwanya aronde mavikena kwa ilia tuambie na Benjamin Mwaka akwetea story yeta wa Ikumbi siasa akakuelesia akamba kuotebe nicho tunene na akakutembwa ngianesa ukamana kini kweli kini tutukonene na akakuonia mwambie nginya muthia ne muvea muno pen tuyoka studio tuambie na kamwana ewa yeto kamwana ku Joseph Kawinzi isuniyo yekivandeni nangaonenga namba yake mpesa wa mutumia ka Joseph Kawinzi na indi director takithio ni madamu wini kanini ndi nambo kwani bwa niwe nake niwe twende nake kwa oyu twende no thukuma bai kombeni kanini wini ni muvya muno na ndongo iketheka Jose na indi ngalekwezi ya graphics Brian na indi kwa radio ni mundu esa maunda kudos nondo wa hotel anzana itu kwa ile kuombea siasa kwa niaba ya timu hiyo onde ni kuendea kiyo cha kwa ila wanatwende to thio moko kama ndio seria nitwende sio maundu twekiwaje tukakoma na ingi seria nitwende ya na maundu ama kiuteti na maundu alangi twitha twikoma na ngalekoni ino nitwera sasa kitu kwanza mo kwa oyuti wanesa